E kublaya pi waro ki perlok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wa AFIR ka Seiñ nyau trap integrated territorial organization ye ki khat phra tali ki trok wakit Mooyong pyrchah añ te chwa wo sedang ki kubor la dampu emu depu subscribe yon new channel snya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho phiu yo ye ki kubor wa thame te ton sedang ki kubor Hadin wada yang khap ka Seiñ nyau trap integrated territorial organization waro chimet hakathan maurang keneng yiki trok ki wakit pyrchah añ ya Mooyong ka Seiñ da yo ko wo kem palat san phau tali ki trok tang wana kini ki san phau tali da yo wo ujol FIR du ya khat phra tali don hi nei bha ki wa bon da yo lat ki wo yut Nei liang u president ka Seiñ da khana u wadale ki yei kanre waro chimet hadu so waji step we da ujor FIR hamaurang keneng police station ya khat prat li ki trok we da khana u le wa hawakali ya ki waya kari da ong ki wakini ki trok to ki trok ki high level da khana cho u wada panman yei kanre hadin wada yo yei kalam u sembot menteri rangba ka jilla wo wanra ya ki sabut wa biang la da MI panbat wa MI khayito ya Mooyong Kamte nei liang yong ka Seiñ daw lai bo ko dei dawa haki waya khmat ka BJP kiwa haka jilla yo kentu ya ka sorkar perdi wo pha takit haka chnat enforcement directorate wa ka CBI hajrong ini ikam waya to wa Mooyong Nei liang u general secretary ka Seiñ da ong u wa hadin wa yo yei telep aj miao ka sorkar hajrong ikhayi to ya Mooyong dapan man ki yei ni ikan re nei bha ka Seiñ da chemdin ko wa em da ki phau tali ki trok ki wa wan na thain jainte hills ki wa kit Mooyong pyrchah ya ka añ Wei da pentip ule wa hanla ka Seiñ da dep ujor ko tang wa nei liang ki pulit da ong ki wa myi ki wo register case hajrong ka te ka FIR nei bha wa em ka kandon wa da panbana da ka chnat mining and geology department Hei wa nei liang yong oda ong u wa ka Seiñ mchong klik ti ko hajrong ini ikam pyrchah añ wei daw lai ko chadu chakasari yo pendam ye ini ikam pyrchah añ Hei yeto wei pertu yong ki bru ki wa em kti ne ki tri yong ki te ki kari ka Seiñ mem ubin ko ukhana tang waya ka FIR da ujor hajrong ki kari wa da yo ukem